ariko no munsi ndakubwira ati ndakuzaniye inkuru ishushe. Niyo mpamvu ndakubwira ati abakunzi ba filime Feruje munyaruke hano ndababwira amakuru agezweho kabisa. Cyane cyane abantu mwikundira umukinyi mukunda cyane ariwe Chanceline. Muramutse cyane muri filime Feruje, yaramamaye gose muri filime agatsirikwa nigahere, azwi mu mafilime menshi cyane. Uno mukobwa aramaze gukora byinshi bikomeye gose, arakunzwe n'abantu benshi. Uyu mukobwa rero ibintu bimaze kugaragara, akaba yamaze gufata rutemakideri. Aho ne arikeja hihi mbega giye mu biki. Ibyo byose ni mu kiganiro Burundi Talent mugira mushikirizwe nanje One B Valeskira. Nibaze ko bamaze gusonda gakengeri kugira ngo uzo kwabona nandi makuru menshi. Nibaze ko bamaze gusonda like, wamaze kwandika gutegura akantu gira wandike muri comment. Enyuma y'kiganiro ndibaze ko uca guca ugishare link mugenza wawe maze na wamenya makuru. Yes, bakuzamira ko TV 257 nkunda ntango ndabukora munsi ndakwibutsa amahoro y'Imana bane nawe. Ndakwibutsa ko ari Miracle TV 257 naje muri ko murabona ni One Boy Valeskira. Nuko abakunzi ba filime munyaruke hano ndababwira kantu. Abakunzi ba filime cyane cyane abantu abakinyi abakunda filime Feruje, abakunda filime Feruje munyaruke gato ndabibwirira kantu tuganire byinshi. Ndabafitiye amakuru kabisa, amakuru ashusha, amakuru atwika, amakuru bahungu ni hadari. Bimaze iminsi bivugwa cyane ko abakinyi ba filime badakunda gusohoka cyane cyane abo muri Burundi Film Academy. Ariko no munsi ndakubwira ati ndakuzaniye inkuru ishushe. Niyo mpamvu ndakubwira ati abakunzi ba filime Feruje munyaruke hano ndababwira amakuru agezweho kabisa. Cyane cyane abantu mwikundira umukinyi mukunda cyane ariwe Chanceline. Muramutse cyane muri filime Feruje, yaramamaye gose muri filime agatsirikwa nigahere, azwi mu mafilime menshi cyane. Uno mukobwa aramaze gukora byinshi bikomeye gose, arakunzwe n'abantu benshi. Uyu mukobwa rero ibintu bimaze kugaragara, akaba yamaze gufata rutemakideri. Aho ne arikeja hihi mbega giye mu biki. Ibyo byose ni mu kiganiro Burundi Talent mugira mushikirizwe nanje One B Valeskira. Nibaze ko bamaze gusonda gakengeri kugira ngo uzo kwabona nandi makuru menshi. Nibaze ko bamaze gusonda like, wamaze kwandika gutegura akantu gira wandike muri comment. Enyuma y'kiganiro ndibaze ko uca guca ugishare link mugenza wawe maze na wamenya makuru. Ati rero nibiki bitwaye Chanceline mu gihugu ca Uganda. Chanceline akaba amaze gufata rutemakirere agana mu gihugu ca Uganda, aho agiye mu bikorwa bigiye bitandukanye neza na neza byinshi byiganjemo ibijanye na filime. Ati mbega Chanceline iyo bagiye gukina filime n'abakinyi bo muri Uganda, mbega babantu bakunda kuvuga ati abakinyi bo muri Burundi Film Academy niba baho barigo bagishike ahandi batera intambwe bagera ahandi, cyangwa ngo bave muri timu imwe ngo baje mu yindi. Mbega muno mwanya muri majahe, muno mwanya muri mubiki ko umukinyi asanzwe azwi muri Burundi Film Academy, mbere afise n'ivyajejwe muri Burundi Film Academy. Uyu mwanya tuvugana yamaze ko afata rutemakiriri agana mu gihugu ca Uganda. Mbega muri majahe muracabivuga canke mwavyihoreye? Ni nyuma yuko tubonye igice cya gatandatu ca saison 5 muri filime Feruje, aho twabonye ko Chanceline yamaze kubacika intege cyane kuko yumvise amakuru ari kuri Ira wiwe. Avuga ko Ira yateye inda, amakuru avuga ko Ira yateye inda. Namwe muramuzi. Aho Chanceline byaragaragaye ko amaze kuba menga aracitse intege gatoyi, atangura kwiyumvira nabo umukunzi wiwe. Ariko mwarabonye ko inyuma yuko bamubwiye ko bamufashe bapfunze Ira, wowe nyene mu bwenge mwiga bwarazimiye bwaratakaye. Avuga ati ibi bintu kweri girambe derira koko nange Samusoni cyangwa bibaye birabaye.
reka rero ibyo tubyihoriri twigire ku makuru ya Chaseline. Ariko ndibaza ko mwese mwabonye igice cya gatandatu nibaza mwiteguriye igice c'indwi. Abenshi nuko mwagiye mutangaza muvuga ati amajwi ntari karumvikana neza kinikira ko yamaze kubatangaza kuri rwego rwa Facebook ko yabibonye. Nawe yaravyumvise ngo agiye kubakemurira ejo haza muzoba mumeze bye sona muri kumura enjoy ingana link shasha. Okay, Chaseline rero agiye mu biki abegeresha Chaseline gose batanze amakuru akwiye cyangwa babaye barabyihorera bavuga ati reka tuzobitange mu nyuma. Ayo niyo uko niko kuri. Chaseline iyo yagiye mu gihugu ca Uganda ibimujanye ibice 90% higanjemo ibijanye na filime, ariko ntiyashimye kuvuga ko ari filime azoza gukina hariya canke ari bikorwa bijanye na Burundi Film Academy. Ariko mumve ko neza na neza ko ari bijanye na filime, mumve ko ari ibijanye na filime, ibijanye na filime. Aho ndiko mbwira cyane babantu mukunda kuvuga ngo abakinyo muri Burundi Film Academy ntibavaho bari ngo biyunguruze. Byumvikane ko ijya jamba kunda kuvuga ati twe dukeneye gukura intu uruganda rwa filime hano turugereke ahandi turutereke ahandi. Murumva ko rwazangendo zatanguye, izindi zangendo rero bakubwira ati dukeneye gukura filime ndundi hano tuyitereke ahandi. Ubwo akubwira ati tukeneye kuyishira mu mahanga. Hari umuntu yacamubaza ngo ariko mu Rwanda barumviriza filime z'abarundi? Yamwishiye n'agatwengo ngo ujya mu Rwanda muvuga ngo ni mu mahanga. Mu Rwanda nyine ubona uko nyine menga turavukana ni adari. Kandi nawe urabyumva ko mu Rwanda no mu Burundi tuvuga ururimi rumwe. Ntiwovuga ngo filime yajabutse mu gihe yavuye mu quartier isimbira mu yindi quartier oya. Ariko yavuze ati ndakeneye kumva babandi batumva ururimi rwacu bariko bararidimba filime y'abarundi. None nguyu umwe rutemekire riramugurukanye imukejeje mu gihugu cya Uganda aho agiye gukora ibijanye na filime mu minsi mikeyi. Reka jewe nk'umuntu yama basatira, nk'umuntu yama barondera amakuru cyane muri Burundi Film Academy, vuba ndagusatirire neza na neza ikintu Chaseline agiye gukora hariya. Nubwo bamwegereye gose batagombye gutanga amakuru, nubwo na boss manager we batagombye gutanga amakuru yuzuye neza, mukanya nzobikubwira mu minsi mike jewe ndagutegurira ndakwinjirire neza na neza ndakuzanira amakuru tomo. Kuko ira abo muzi nka Mr Nsoro wenyene yanditse kuri rwego rwa Facebook ati my sister nzogukumbura cyane. Ati mbega harakaririmba nkunda kumbiriza cyane ko muririmbyi Like Dube nawe sinzi ko bukazi, akavuga ngo remember me. Byumvikane Mr Nsoro ahantu yazigaranya kabeho ni adari. Nidanda ati uzonyibuki no kwibaga ntuzonyibagire, uzonyibuke ko twabanye, uzokwibuke kandi ko wasize banshize mu gashoka babagore babihiriye ni adari. Reka nabasenze ndayifuza amahoro y'Imana bane namwe. Ndabibutsa ko yari one by Valaskira from TT Padaze KBBC. Aya niyo makuru ndakuzaniye kandi urumva ko bemeze neza cyane. Wamaze kumva umukobwa wanyu yagiye, mwamaze kumva mushiki wanyu yari, mwamaze kumva umuntu abaryohera, umuntu abatwenza, umuntu abatuma muduza iminsi yo kubaho iyo yagiye. Umusengere rero tumere nka Adric Akima ati tubisengere. Umusengere rero kugira ngo ntazahure n'imikoshi imyaka imigigwe inyuma. Iyo yagiye korana ubwenge bwinshi, ibyo yagiyemo byuzure, azogarukane iseve yabyo yuzuye neza, bizoryohera abakozi ba filime ndundi. Ndabakunda cyane. No one by Valaskira from TT Padaze KBBC. Ciao ciao, hasta la vista.